Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba. Itangazo ni irya Wasake, ikigo gishinzwe amazi ndetse mu gihugu cy'u Rwanda. Wasake yagaragaje yuko mwibura ry'amazi rigiye kuba mu minsi ibiri iri imbere, bivuze yuko mu turere dutandukanye tugize umujyi wa Kigali, Kicukiro, Gasabo na Nyarugenge amazi azaba arimo aza gakenya. Bivuga yuko niyo mpamvu nagiye ku mugezi wa Nyabugogo kugira ngo mbanze mbereke. Bivuze yuko naje ku kiraro cya Nyabarongo kugira ngo mbereke imbogamizi Wasake yahuye nazo kugira ngo amazi abure. Bivuze yuko rero murabona yuko hano turi ku mugezi wa Nyabarongo, nkuko mubona aya ni amazi ari muri Nyabarongo. Nkuko mubibona murabizi yuko hariya hano muri Nyabarongo amazi yabaga yuzuye, ariko neza murabona yuko umusenyi murimo murawubona. Kugira ngo mbereke yuko iyi video ari iya nyayo, muri kubona hakurya ibisheke ndetse n'ibintu by'ibishanga. Bivuze yuko rero tugiye kugaruka ku byo Wasake yatangaje, ndetse itangazo Wasake yashyize hanze. Ese kubera iki amazi ari kugumiza kubura? Ariko Wasake hari ibyo yabahishiye, cyangwa hari ahantu yabavumburiye amazi mugiye kuba mukoresha mu mujyi wa Kigali, mu gihe nta muturage n'umwe ugomba kubura amazi. Kugira ngo rero mbasobanurire ibura ry'amazi cyangwa amazi agiye kuva he mugiye kuba mukoresha, ese aya mazi ndi kubereka ya Nyabugogo niyo mukoresha, ndetse ibi ngibi ngiye kubibasobanurira neza gatanu kuri kagenzi kako. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda, ndetse ugakora ku nzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda neza gatanu kuri kagenzi kako. Buri munsi dushyiraho video cyangwa buri munsi dushyiraho amakuru. Bivuze yuko rero guhera saa 3 tuba turi kwa uploadinga kugera mu masaha ya saa moya amakuru abariho hano kuri YouTube ya Kidasamura TV Rwanda. Bivuze yuko rero iri tangazo rigiye kutuganisha kuri Wasake, ikigo gishinzwe amazi. Rero nimba rwo bwa mbere ugize ko no muyoboro kura subscribe, nayo ukoze subscribe uruha agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Bivuze yuko rero iyi ni icamake y'amakuru, reka ndambure ku itangazo Wasake yatangaje kugira ngo tumenye ese tugiye kubona amazi gute mwino minsi. Se Wasake yakuye he amazi? Ese iki kiraro cya Nyabugogo ndi kubereka niho amazi ava? Niyo mpamvu ndi hano rero kugira ngo mbereke. Rero reka amakuru yacu tuyakomereze ku itangazo rya Wasake. Wasake yatangaje yuko mu mwaka wa 2025 higanjemo kubura amazi, ndetse higanzamo nuko abakiriyenti bayo batayishyuye, ariko nibura baragerageje uno mwaka mu mwaka wa 2024 Wasake abaturage bishyuye ni 80%, ariko ubu ngubu ni 90%. Ariko yongera kwibutsa abantu batarishyura amazi, hari nk'abantu usanga bafite ibirarane by'amezi 2 batarishyura amazi, amezi 3, amezi 4. Bivuze ko rero izo ni imbogamizi nyinshi mw'iki gihe ry'ibura ry'amazi. Rwose nibishyura amazi kugira ngo bazajye babona amazi ku gihe. Rero ibi ngibi bisobanuye yuko cyangwa bigiye kutuganisha ku ibura ry'amazi mu mujyi wa Kigali. Bivuze yuko mu minsi 2 iri imbere amazi agiye kujyaza saa moya za nijoro. Abantu mufite ibigega mujye murara mufunguye ibigega, nimba ibigega byanyu bitarimo amazi, kugira ngo muvome amazi menshi mukoreshe, ndetse muhe n'abaturanyi banyu. Kandi nawe nimba utarishyura akadeni ka Wasake, rwose ishyura akadeni ka Wasake. Rero Wasake ikagaragaza imbogamizi abaturage bahuye nazo zo kubura amazi, ariko Wasake yavumbuye ahantu ho kuzajya ikura amazi. Ariko reka mbanze mbasobanurire impamvu ndi kubereka hano yano mazi ya Nyabugogo cyangwa aya mazi. Impamvu rero ndi kubereka kino kiraro ni ukuvuga ngo ndashaka kubereka impamvu Wasake yigeze gutangaza yuko amasoko amwe namwe yakamye. Ukuvuga ngo na Nyabarongo murabona yuko irimo irakama. Bivuze yuko rero imvura iramutse itaguye Nyabarongo ishobora gukama neza hakumuka. Nkuko mubizi murazi ko Nyabugogo hano hari igishanga bari kumutsa, ndetse muri iki gihe cy'impeshyi byahise biborohereza cyane kumutsa kiriya gishanga, kubera ko nta mvura igwa, amasoko yarakamye, naho yavaga barayayobeje. Bivuze yuko rero Wasake yari ifite imbogamizi nyinshi zo kubura amazi, cyangwa zuko mwabura amazi. Ariko ntago mwabura amazi burundu. Niyo mpamvu Wasake yabavumburiye andi masoko, ndetse yakuyeho urujijo ku bantu bamaze iminsi bavuga ngo Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro amazi ni makenya, cyane cyane Masaka, Sonatibe, Senta, ndetse n'andi atandukanye, Kibagabaga na Kimihurura na Kabeza na Zanki. Bavugaga yuko amazi ari ikibazo, ariko twe duce twose mbabwiye ubu ngubu amazi arahari gatanu kuri kagenzi kako. Bivuze yuko rero Wasake yongeye kugaragaza imbogamizi abakiriya bayo bagize, yongera kubiseguraho bitewe n'imbogamizi zabayeho, yuko izuba ryavuye ari ryinshi, amasoko amwe namwe agakama. Niyo mpamvu muri kubona na hano Nyabugogo amazi yakamye.
bivuze ko rero iri ni itangazo wasake yari yasohoye nimba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera ubundi wicarire hariya amakuru ujye yabona aza kandi uyacishamo amaso. Mukanya tugiye kuvuga ku manuka ibereye hano Sonatube, gusa iyi manuka yari ikomeye cyane yakomerekemo abantu barenga 5 murararikiwe rero kuri Kidasamura TV Rwanda. Mwebwe nimukureho urushinge cyangwa ngo mukureho inzogera, mwebwe mugumisheho inzogera. Njye mwari mubana mwana makuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura TV. Muhawe ikaze kuri Kidasamura TV Rwanda, nimba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera uyicarire hariya ujye ubona amakuru ukanda ku kantu n'akandi. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahe